mun rang atanga INP Mizo channel subscribers tele ngai khatu zong te inza in chipai kan bu ka cheu voin hi February ni som paruk ninga ni ania dama in theu kan be se Donald Trump khing turin Nikki Haley apen chuak don ta US presidential election 2024 lo tur hi chanchin angai nom chho don ta November thla khan President Donald Trump chuan President chu le atum thu apuanga February ni som pali khleng khan Republican Party atangin tuman presidential election chu an tum thu anla soirilova Donald Trump khing turarin kai te chu tun ma deuh khan kantar lang to a chung te chu Trump Vice President Mike Pence te Trump puina wanga Florida Governor ni mek Ron DeSantis te chuan South Carolina Governor Nikki Haley Trump US Ambassador to United Nations satana alo ruat to te annia Donald Trump hian Republican Party alat hunun thalea chuwangin akhing pui turarin kai te po hian boruak kan zir chiang na sa hlea thutluk na an siam mai thailo ni om takani Primary election hi khing tu omlova Traman ahan pal tlang ringot mai hi chu an phalbik lova ni nge yang Indian American Nikki Haley chuan presidential election chu atum thu February ni som pali khan apuang ve tarup mayane mai chia ma ni se an puhlui khing tur hian Nikki Haley hi ading chuak masabera atang ta a DeSantis le Mike Pence te ain a huai senjok ati thei mai ome Nikki Haley chuan video mangin ti hian thu chua siama ke hi Nikki Haley kania president ka chu ve don ani kanram hian thang thar ruai tu amamo a kanram sum le paidin mun siam tha a kanram ri veng hima America ro puina ti chaka hum him turin karon ding chuak ve ni ati kumsom nga pakhat mi Nikki Haley hian kumsang ni som ni le pakhat khan Traman president achu le don chuan din atum lo thu alo sei to a amaro chu America din mun tlaniam zel enin putar en kolna hnuaya om reng hi adu talofa America ro rel na khol hi thang thar jok te kuta a om theinan aril ru a thak le ta ne Indian pem nu pafanu Nikki Haley hi meichi governor no pang berle minority zinga meichi governor masaber ni turin kumsang ni som khan South Carolina thlan tlinani kumsang ka zakwa som saril e pani khan Bamberg South Carolina apianga kumsang ni le panga atangin House of Representatives ni in South Carolina chuan politician lar ve takani presidential candidate ni turin kumsang ni som ni le pathum January thla a Republican Party primary election achak angai photanga US presidential election ero chu November ninga sang ni som ni le palian nei aniang Nikki Haley hian Republican Party chunga Trump era Donald Trump hun hi ti top adu to a presidential election tumriata Republican Party in tum sari ngot popular vote an hlo to a chu ti top atum bokani Nikki Haley in thomaron nei ta ka chuan political analyst te chuan Traman anaw te avo zam nei thailo ti nan lo sei hloma Republican voter 50% zet mai chu Traman a hlo ngal niangai an ombok Nikki Haley chuan US president a riat to a Donald Trump a thaber ti in Trump a lo fak to a amaro chu Trump pai thla ka tum vele ta sini Donald Trump chuan Nikki Haley chungchang hi engma ala soilova Ron DeSantis khachu kavul len ka thlop na awang chuwa governor ni theyani atia Nikki Haley ro engtin ma ala tong khumri lovani hi Republican Party primary election a Traman khing tu ana iro chuan candidate an tam paule Tramatan advantage a omdon tinania vote ain semdar na sa chuan clean na vote niam don tinani Trump hian Republican voter 35% lek po ahum thei chuan
candidate dang pathum te tan tlin a har saviu thowang drama fundraising group Maga Incorporation chuan Nikki Haley an chip zui nga la UN ambassador ani na akal san chan te po kha corporate board a sum a wang mai mai ani chu wangin Nikki Haley hi career politician ezon na politics khel mai mai ama tang ma chau ngai tu ami ni antia an chukron deuh nga la ni chu drama lam tang te po an puan tran luata ni lo lawan soi chi amang ti te a lo omani hi Nikki Haley hian kumsang ni le som pariat khan Trump admin a chua sana Donald Trump ero afak zui viau thowa kumsang ni le som ni le pakhat khen khan drama khina tum ngai lovani January ni ru Capitol Hill boina thua po khan drama adem du khan lova athil ti hi history na la soi fia mayang ati du leka drama laka impeachment po kha athlop chuang lo bok Nikki Haley hian kumsom sari le paruk mi drama hi mi mal takin akhing khan lova Biden le Trump chu kumsom riat kai to mai turan nia Washington DC thu tur hian kumsom riat ni kherangai lo ti in kum upato lutukte adu lo thu asoi Nikki Haley hian New le South Carolina lama campaign a tran zui nga la kar le khian Iowa a campaign na yatum boka a video statement a khan Nikki Haley chuan Indian pem fanu midum le mingo nilo no in chuang ve tak mai kani ati apa hi Ajit Randhawa ni in anu chu Rajgaon Randhawa ani Punjab state atangin South Carolina anpana Ajit Randhawa hian college a zirtir tu na athok atira chuan Nikki hi Sikh sakhozui tu ania kumsang khat zakwa som ko le paruka Michael Haley nen anin naya tang khan Christian sakhwa azui vetani Clemson University atanga a graduate nuin anchum kodora na athok ta thina chumi nuwa South Carolina representative ania politics sa ain mang chhota zelani kumsang ni le som paruk election a khan South Carolina hian traman vote a mut thaviu maya chuwangin Nikki Haley hian apian na mun nge ya hian drama a ne hi an ring chia lo tin Nikki Haley khing tur hian Senator Tim Scott alo omve boka chuwangin atual chai na muna po hian chuti te chia min achak lo mai thei tho boka ni primary election chu tura rin kai kan tar lan to mi pathum te ba ka Trump admina Secretary of State lo ni to Mike Pompeo te New Hampshire Governor Chris Sununu te Virginia Governor Glenn Youngkin Maryland Governor Louis Larry Hogan te point primary election an bei ve don nia soi ani vele boka soitak an khan chutia an tho chu huai chuan dramatan thilom om tak turaniang candidate an tam paule drama din mun him kan ti to kha chuwangin dramatan chuan candidate te va bei vak ai ma in a policy hi soitam thin se a thaviu zokinarin omani February thla Monmouth University in Polabuat saya Republican voter 1% vel lekin presidentatan Nikki Haley hi andua Trump le Ron DeSantis ten 33% ve an mua candidate zong ten 2% aya niam vek an muni Tramatana boypui om bertur chu Florida Governor Ron DeSantis hi anidon ti achianga Ron DeSantis hian thom ala nei mi lova aron nei ve thuairin ome Air India le Boeing in Khawvel history aviation deal lian ber anziakta President Biden alom le February ni sompali khan Air India le US company Boeing chuan inrem na anziaka anin rem na ang chuan Air India in Boeing aircraft zani le som ni alei don ani tam tham don khop mai hemi chungchang hi White House chuan thu chua asiama President Joe Biden chu Air India le Boeing inrem na hian alom hlea US chu aircraft manufacturing lama marhuai tu ania India le US in lai china thuk zia atar lang bukani ati tin US state somli le palia thalai na nei lo te tan na makta duai khatlai asiam dona
chung zinga natam zuak phei chuan 4 years degree course kal chua kher po an phut don lova le khazir sang lo te tan a that hle thu tarlan ani India Prime Minister Narendra Modi po in Air India le Boeing in rem na hi alom hle thu President Biden chu telephone a bia in a hrila tin Air India hian European company Airbus nen in rem na an ziak bok Airbus siam thlo na zani somnga zet India in alei don bokani he multi-billion dollar deal hi rampali president te Prime Minister Modi French President Emmanuel Macron US President Joe Biden le UK Prime Minister Rishi Sunak te zia ani UK Prime Minister Rishi Sunak point Air India le Airbus in rem na hi alom thua zia ka Britain tan natam taka siam don ba ka Britain in export tam taka siam bel don ti asoi tin French company point thona design le thona thla an siam ve dona rampali in rem na ti asoi thayani Air India hian adu chuan Airbus thona ayin Boeing thona somsari lain alei tam zok theidon ani awam zia chu Air India Airbus le Boeing in rem na hi thona zali le somsari ania Air India chuan atira arua man angin Airbus thona zani le somnga le Boeing thona zani somni le tum phota nakina Airbus ku chuak ayin Boeing hi adu zok ani chuan Boeing siam thona zani somsari lein Airbus siam hi zani chau alei theidon tinani India hian aviation huang zawatum hlemaya kumsom pangalo thleng tura khian India chuan alo bera thona sang ni vel amamo bel don ti Prime Minister Narendra Modi chuan asoya Boeing le Airbus point India in thona mamo turzat hi sang ni le zani le som vel ni in an lo soi ve bok Asia Pacific lama Boeing Managing Director Dave School chuan India hian nikhata train passenger rela zin thin passenger hi mi makta doi somni le pathum vela nei renga heta tanga 1% lek po hian thlo na hi mangta se Indian aviation market hi alle te na punghal don ani ati khati zong khatun tumata na international news le politics kanan soi thei chuni a atok thengamin lo ngai thak sakawangin ngai khatu song te in chunga kan lo me